जों पुलानिसिमि बायथान जरा सरखानाय Happy birthday to you Happy birthday our Maharaja Bubagra Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur Asungdo जों birthday Kolkata रास्तानि गाननि साव वादी फैगोनके बरेखे नर न'आव थांफैनाय सेल जाबाय Kisah angkoi sini audience semua yang performa bagai seni kek rakha tabu sini oh kek raman itu sini Maharaja Bikram Achaima sana seng palai kan seng saimano rasai bisini sini oh bosong hegan tiplaya dongai jesen tiasan sini hukum tei bosong ngerat ketangkai lang dongai omo sini adong Hambai lam sokiru hai no hai sanda jorani pandawo seng tabu basai dongo Astabal Moidano, Oro Hungaitini, Joint Action Committee of Civil Society by Luaziza, Kaisa, Panda Shongsazago, or Panda Shongshamanitini, Molkaran Hunke Borobo, Boni, Dam Hilani, Kaisa Team Tongo, a society Borog, Maharajatini, Bubagra, Bikram Maniko, Achaima Shano Borobo, Tongthothok, Tongthothok, Palanani Bagay, Taito Hurobai, Jator Tongthothok, Bagay, Tongthothok, Bagay, or Tini Borog, Palanani Bagay, or untuk naharkan sebab borok banyak jatuh kok kena lainnya borok tamu kok kecar borok di society di torom teke pula dah hapai sar bela-bela kami sini hapan nomi kok hafui sar sekarang musuhan hingga je Joint Action Committee of Civil Society abo jatuh borok sar kena ya ko simpan si serang sini kena ya ko kan order kena mah hai sar at society bunti hai nomi ko dong am kes nek Joint Action Committee of Civil Society abo actually 2011 form kha ini constituted by various civil societies NGO student organization abo initially Tripura hastewo MBBS admission ni tongmani 30 number of post admission no apu je choba khale mani apu no hoito na sini joto student romilo NGO chino jaga tongo sini Tripura Engineer Society Tripura Student Federation UTF Tripura Officer Forum DUKS Hekilama joto ojani Tripura Doctor Welfare Society hekilama non political platform milo kaisa somjojaka apne no Joint Action Committee of Civil Society pia basini message ngai tamo 2011 ni simino chini o chai tok mumkai je Joint Action Committee of Civil Society jing jotona ekta thamsa khai jing ekta chini among the employee group plus student organization bisinga jing ekta chini je khorang ti samani chini je man thaino ti oi apron hoite sing jengi je phaimani since 2011 apon production kilama movement khaika unemployment movement more than 10,000 tawo vacancies sing tongo saimano puro community ke belong rakhai sini civil society school community belong khaya sing nayo joto employee group joto student group plus joto community NGO plus ni ojaga sing abo ekta message on thawi chinoro joto riang jomatia koloi molsom joto hoda milui sing thansa khai samung tang abo na chin message pia ba chin o khorang ti samung abo 2011 sim je chengmani abo sing je puru je chini demand raise kana jemon join the place rename kana pro mana bibhinno time jemon citizen amendment bill ni pro apu voice raise khai dong ta jora non political platform pia ba jon usle krak ni je movement je choba je ma khai mana apu kai citizen amendment bill ga apu hai choba ta bo khaina nang